ki khubor ka Batisi TV lawan Rashapi da ka Orange Nissan Lumso po near Fire Brigade Shillong. Admissions are open at BDW International School. Enroll now. Kakong bari kimen tensong bat uba monlang kongwir ki arngut kilanot ki balamat ya ka jingdo no ya ka yeng kasem na ka jing syarat ha ka eryong ka balajia hausnam arajar khat khandai kila penpau ya ka jing ngosi halor ka jingle ekuman jong ka office block development officer ka penursla community and rural development block ban pelat ya ka bailut ksan ka baki dei ban yo kum kilanot ki balamat ha ka jing syak lenshop ha ki bor jong ka mariang kajing ya keren mat kilar pathai khubor kakong bari kemen kalapan paru ya kajing sngosi halor kajing pen slam jong ka office jong video ban seu ya kani ka bailut ksan karhadu bakala hab ban shusa bat ki khandai ngut ki khon ha ka yeng ka bala shusardep malumala tang ban lat na uslap bat kala air ka henyo trap youth council riwar mi ngi circle hapo kajing elam jong ba Edmund Khongai Ulaong baka sengkan aipor tangkat sansngi ya ka office jong block development officer ban seu ya kani ka bailut ksan chekani ki lanot henrai lum kumta ka sengkan sa shim de ki waipat ki senjam ki bating nakaliang jong ka new trap youth council ngilawan ya kendu ya ki ne ki try hadin baki la pha ka jing ujor sengi ka seng habide bat kani ka work order ka pamaki ki yo na ka block nanti napa video si ana di block penusla kapal asan hi da ni block development officer jong penusla si na di block wa pi khongla haringkat badu MLA jongi badan buram ba prestut dan song ulasan lang hangni bat kawai ka ba ngikwa ban mi syakmat kum kaseng ban penpau ya kani ka jing sngosi ka jongi hawidei bat kani ka ka jing slam jong kani ka work order ka ba nakaliang jong ni kitra yeng kita ikong bari kemen tensong dari badi nak snong mau ka jam haus nam arja ka kandai ka yeng ka jong i ka syarat hakal air ka bomot ba ka jing julo jong ka yeng jong i kalong bapalat hadu kata-kata te nakaliang jong kani ka yeng ka sam ngila ya thir jingmot ha tu snam arja ka kandai te ngi ngila pha sha blok te hadin ka blok kalawan jurip kalawan ban pet ya ka jinglong jingman jong ka yeng ka sam haus nam arja ka kandai te nakaliang ka blok kala shim ya kani ka lat jingarap lani ka kerteng ka jongki ban pha sha blok ban ai ka jingarap namar ki ladu ya ka yeng ka sam ka bamaki ki shong ki sa baro shikatu bat ka basolingo hadin ba arja ka kandai menta ladai warcha arfu armo te ngathrai ka nosnam lalai laisnam arsnam kalayat te kalong ka jing leran ya ka sarkar khamtame ya ka office jong video CNR block penusla hapo ka jing san jong ba prestun tensong hajing sha nakaliang ka jong gini ki traye ki lanot ki basha banben ki basha penulur ha kamariang ya kayang ka jong ki kila ya kendu ya video na kapot kanusien pila ya kendu ngatrai la bunsien insa pensyai te ka basusi kalong ro hadin ba mai la lech po office jong usian di block penusla kalong ba nakaliang ka block ro kamsem la simkhia bat kamsem la sim kanu ka ngila banong kanu ka jing responsibility na ka benta jong ki khamtame na ka yeng jong kilanot te ka basusi issue ro ba hadin ba nakaliang ka block isiong banlay update ya kanika ya ka passbook ka jong ki hakabang namar ba ka akaw jong ki kaladon kat ba nakaliang chu ni ki try arngut jong ni kong iba iwei de imon lang khongwir bat iwei pat de iba recommend tensong baplik lay update man katayo lani ban ubnai hadu ba nakaliang jong idong tre po bang kila asnusnei yakini namar ba kapisa kamsem la poi hak akau hadin ba video la ong kile update ya ka passbook ke jongpi syaka syaka pus ka passbook akau ke jongpi kenang ba pin yo ya kapisa te ka ba susi kalong ba hadin ba kini ki longyeng ki ya kendu ya kani ke jing kila lek ban banong kumna ban update kamsem la yo i lam sem yo ta kapisa ka ba nakaliang jong ikong barimon tensong kadai tang silak si hajar kendai spa kaba inyo na blog hakaba nakaliang jong ka office jong video ro kala asan bat nakaliang MLA jong ni ro asan te kalong ba kene ke jingle jong ki kaba ongno kaba kamlong kaba
kaba ai kani ka jing yarap yakini ki lom yeng ki bai shikendu jinge teka wei pada ka yeng jong iman lang khongwir kani ru kani lai kadai tangsan hajar arspa tingka bapli la lej la bun sin teka tang ka bai lej ru kelabun ke jinglot ban ya ka bayo ya ka skim teka ni ka panpau ba ka office jong video hang tia pop pun sla ka pau ba ka long ka pris ka ba jersey ba dang hakini ki khendat arta yo nagaliang ka seng nilalap ba kidon kilong yeng naka PMAY scheme ki ba sa weng how video tementang ilap biang ba kani ka blok imat nagaliang ka sengin simkhia ban budin biang namar ba ngiyo iba hang tia pop pun usla ga jongi teng teng kalalong party kerkom yarap ki brio teng teng kalalong no habayedon hakaju ka kenhon ki kloy ban yarap ndrei yakini ki bomdon haka kenhon lane haka party ki bu sajingai bat lese ki kelan ki penslan wat haka por bale se kila bandu la dangi ngimi syakmat jadi ne daung iwan syakmat ban penpau ya kani namar ba la bunsen ngila mi syapa blok kamsyem ladon kanu ka responsibility kamsyem ladon kanu ka jingkit klik banagaleng no ki syong bet kili update ya ka possible jadi ni kata iwan sya kani ka jaka ban penpau lang api ki media kenang ba pin ailang kani khobor kawasai banagaleng hi kaseng kum ya kani ke jingle jong ka office jong video haringkat kajing sanlang jong MLA badan borom jongi ubadai ru deputy chief minister jong ka sarkar jela uba nagaliang jongi hapo riwar ngidang syate syakhum haka bamsap bampong ngidang syate syakhum haka jingle silang khamat ngidang syate syakhum haki wei ki jing yo jing mentoy kham tame ki long yeng ki badai ban yo ya ka hok ke jongki barak sikatang isu cengcang lahir sebelok cengcang lahir Sabang nabang ong lech sebelok nabolok lech Sabang te su yaya kunta cengcang lahir ta nabolok ong beri na lech Sabang lech update la poi ta da poi habang ong beri na lech sebelok lech kelibaha da hadin kin tharai ke jing wan jonga seta sya bang la don ta kipo kosin la soleran baro ta minacar bang jonga la isin kin ong na ba iko ngalek dakan ke statement balai ba kepisah barok long belak tep te abang telade ben poi kin entah kepisah pat pi te long bilek ba kempoi entah hora nak dakan ke statement lek ai pet sata sebelum dalet sata sebelum da ipet ya kata ka statement isu pet kumti ong ke kong dadak hadin setayau ila lek bahan ila penpen lek pet nak Sabang lagi tharai la yo hi lek pet kumta ro kham yo nan kane kin benai be kharwe la wan pendu no ya va proston setai sya yingi yiba kalen jonga di kompak atmo de kini de no jadi kendu dak lek ti ong lek sebelok entah la hadin penglasya sni la lek sebelok si ong ai number phone kong dan no la phone hingai ngan kata ro phone hile ta te yi kata ka yeng ka set no ting du bakra te ka hiset kifti rum yo syu re wat u lengka katin ke yuru lang barang kata kal air sa yeng beri ru ta lengka lai la poi hadu ha jing thi beri ru tang ba su lak te man sa pli ne no ta lengka masih teng hat nom yeng ta ken sudan pop ri la lak na kata ke ting man sa beri te te wa dan jenisnya lagi kumji terakhir lo, lah ya dulu itu ngenge hidup kan, cacing harap patin yo ira, anak pilih itu yo katin laiban, yo katin laiban, yo ikan ka bisa sepuluh jam, takin jakot isnong khap mendolem kata kayi, ya si mendol ikan kumtahi, kayi kasem, takin ong batang hadin laiban naik tolong ayo kan naik kepisah tapi. Si mendo kumta malma tang manre man sa hadin lai benai lu mentah laung si lais nem duna kane kayi lu si khanyu tarik benai basau mentah usmet meladap si lais nem tri sna tangkum no si atap inta ma entah don kin kata kayi siapa kepelaksan ai tang pulong ngilak borit ya sna kendit kumta mentakin nya sung nak isata siapo tidak kalian jogi keseng menta namar ba ngidang yang pekat nak kalian jogi nginong ngin aipor hadiu kasan sengi
nilai por karsan sni ya video jongka penusla sina di blok nomor ba mentang la yo video do bot mai te kani de misha di do barim tingin ai por u karsan sni na kalian kaseng te la nomor la da kim lai ai hapo karsan sni na kalian kaseng in sala da kawai pat kalenti habiri ba ketu kajing kali ke jongpi nomor ba ngila yo iba nado u arpusan terik benai bakat wei araja ka khandai kawak adah la da bio te menta arpusau terik benai beningkong arhajar arpua tu perkhat mapi te perkhat hi mapi ki lap tai kubor te nak kalian hi kaseng ni penpau ya kajing sngau si ke bajur halor kini kajing le jong video kapen urslasi na blog namar ba kumbalong hi menta na lu kipor bansyang ilai kendu hababun ki weipat ki jing deko jong kani ka blog ke jongi ndrai nak kalian kaseng ngim judo kamera kubor ni ya kendu ni sia keren ndrai ngilai ba kene ke jingle ke jongi kalong man yurot ya ka hoki brio jadi negeri kata kumbang ip mena artayo mensua nilai kendo yang itu ki basha weng no ya ka scheme na ka PMHY te kaneru ka dai ke jingle jo video te mentang ilap sisu ba hangte kumbang ip balak jur plat ka jing sngau party tenang ta kamdon syu ka hok jongi ki pa ki wei pada ki brio ban yo ya ka hok ke jongi te nak kalian hi ka sengi penram ya ka ne ke jingle jong video ngi penram ru ya udong ni khamat ke jongi namar ba ting pet khia nani sim khia ya ka jing don kam jong ka blok ke jongi hang ti hapo penusla ke jongi namar ba lada unom ni khamat jongi sim khia ta kemot ki official le ki babun ki ban sim kabu ya ka hok ke jongi ni ki brio ki jongi ki ba ya kendu ya kum ni ki jing jia la ni ki jing ha ki thluyeng ki jongi te kumbalo menta ikong lem kaya ka ba mai isyarat hafal te menta isa no sya kajaka ka ba kham chengai namar ba imdon ka pisa ban snai kaya ila syu sedep kat balai namar ba ikong idon khendai ngut ki khon te kalong ka jing nakaleng jungi ka sengi lai wan kendo i haye te kalong i ka ba isang sot pan pej ka ni kalong yeng namar ba ka ba mai yo jing ikwa bal ila yo ka jing rap silak si haja khendai spa nre hadu menta nakaleng ka blok ka syam la ai ka ni ka pisa ka bala sanction namta jungi pangin habia syakmat ya to in habia syakmat namar ba kani kadai ka jing urat ke jongki ya ka hok jongki puri jong kata nginya syakmat